Me whakapiki ake I te pakeketanga e tae ai e te hunga mā tātahi te Waipiro te hoko I te 18 tau ki te 20 tau. Koera te whakahau a te kōmiti whiriwhiri I ngā take ture, whaimuri ho I te tainga atu o ngā tono 8 mano ki a rātou mo te Waipiro me te hunga rangatahi te take. He māmā ki te hoko waina, pia rānei I ngā toa kokona pēnei. Heoi ka ua mā te hunga mā tātahi, inā ka whakai te whare pāremata ki te whakarereke I te ture o te wā. I mean, I think it'll cause a bit of an uproar, I think, but I think the culture, the drinking culture in pubs and clubs and stuff is a lot more like geared. He tika hoki tērā e ai ki tēnei kai whakahaere pāpara kauta. E rua te kau āna wāhi hoko Waipiro, huri noa I te ika a Māui. Heoi he hua no kāputa mō rātou. If that happens, it's great for bars because we are seeing a lot of our volume go to supermarkets. Engari ki tōkuna whakaro, kāre pia te rongo wā o te kāwanatanga e haipapa ana ki tāna e whakaro ai he raru. Koina kai te pūtake o tēnei ture. Kai te kaha inu te hunga taiohi, me ngā hua kino ka whai mai. He whānui he hohonu ngā tono 8 mano I tau atu ki te kōmiti whiriwhiri ngā take ture mō tēnei kaupapa. E ono marama rātau e wherawhera hiana. Te āhua nei ka riro mā ia kai tō rangapū o te whare pāremata e whakai e whakahera nei. Anei e tahi atu o ngā whakarerekētanga kai te tirohia. Ko te whakawhānui ake I te mana o ngā kaunihera ki te tuku raihana hoko. Ko te aukati I te hoko a ngā hokomaha iti. Me te whakawhāiti I ngā wāhanga, ka whakātuhia te Waipiro ki roto I ngā hokomaha nui. Me aro atua hau ki te katoa o tērā raru. Ahakoa pakeke mai, ahakoa rangatahi mai, he raru e pā mai kia tātou katoa o te motu. Ahakoa te nui o tēnei take, e kore ia e tau I mua I te kōwhiringa pōti o te motu. Jasmine Pearson, Te Karere.